Ya, salamat kaayo na gihatag niyo sa kuya. Dako na ko yung tinigtabang niya. Dili kay sa kuara ka magpasalamat lang, magpasalamat pug ka sa naghatag og gamay nga tabang sa ilaha. Salamat kaayo sa nagpaabot sa kay kuya. Og salamat pud kaayo ya nga imo kong ibalikan diri ah. Karong adlaw atong balikan ang katong bata nga namaligya og saging para makapalit lang siya og sapatos o gamit niya sa iyang pag-eskwela. Abi na kog ako ray naluoy sa bata, daghan man pud di ay naluoy. Mao ni karon mga ma'am og sir, naay ni hatag og gamay nga tabang, ako na lang pud gidugangan aron makumpleto ang iyahang gamit sa iyang pag-eskwela. So karon mga ma'am og sir, atong pangitaon ang katong bata nga nanuroy og saging didto sa baba kay para mahatag nato ni ang iyahang gamit sa eskwelahan. Atong i-surprise ang bata mga ma'am og sir. Medyo hadlok-hadlok diri ang dalan mga ma'am og sir, lisod jud kaayo diri Medyo ubos jud kaayo no. Dili gid basta-basta diri ba. Piki jud kaayo ang dalan nila diri oh. Bakilid kaayo mga ma'am og sir. Lisod-lisod jud. Abot na kita diri mga tana ta diri ug mao man siguro ning balaya. Ay te. Pwede mga tana te? Ito man sir. Asa ganitong balay sa bata gud katugo nanuroy og saging? Kana sir. Amo ni. Oh sir. Naka bata dia karon te. Murag nato sa ubos sir nagkuan. Nagkabo. Nagkabuog tubig. Oh. Asa rapita te? Ito jud sa ubos. Diri Oh. Asa man agyon diri? Oh. Sige sige te, salamat te Oh. Mao ning balaya. Bakilid jud kaayo mga ma'am og sir. Layo-layo gid ang ginakabuan tong bata Lisod jud kaayo diri mga ma'am og sir ba. Mao ni dito sila nagakuha og tubig sa baba. Lah. Ay tuarang bata padulong na. Grabe layo siyang gihakutag tubig oy. Lang. Kuna lagi kaya? Gipangita jud ti kag lang ba ganina ra ko sige pangita sa imo Kabo kag tubig di ay. Oo lagi ah. Sus Mariusip, ubusa sa imo ginakabuag tubig oy. Unsa man ni mainom? Oo ya. Asa po ka nagakuha ani? Ito lagi sa kuan niya tubod. Tubod? Oo ya. Layo as imong ginakuha og tubig lang oy. Wa na may lain makabuan. Asa man da imong mama? Nagtrabaho lagi ah. Ikaw ra day nagakabuan ng tubig? Oo ya. Imong mga igsuon di ay Nangaminyo naman ko sila. nangaminyo na. Ako na isa nag-eskwela. Ikaw na lang nabilin nga para mag-eskwela. Oo ya. Nya nakapalit na kag sapatos lang. Wala pa ya kay napatoy trabaho sila mama. Wala pa kakapalit kay nagtrabaho pa sila mama nimo. Oo ya. Sige lang. Tabangan na lang ti kaani dito na lang ta sa babaw magtiwas og istorya. Ay ako na ano ya. Maulaw ko. Okay ra na. Basta diri lang ta sa babaw magtiwas og istorya, ha? Sige ya. Grabe lisuda sa inyo hang Andrea oy. Piki kay imuhang ginakabuan ba. Ubos kaayo. Layo as inyong ginakuha og tubig no. Diri ata sa babaw lang. Dali lang. Diri lang. Ning balik ko diri karon lang kay tungod daghan na luoy sa imuha pagkakita nila tong video nga nanuroy kag saging nga para makapalit lang kag sapatos naluoy gid sila sa imuha lang ba. Mao ni karon lang nay nagpaabot sa kuha nga gamay nga tabang ako na lang pud gidugangan aron makumpleto ang imuhang gamit sa imuhang pag-eskwela. So karon lang nakoy sapatos diri ang gipalit. Mangutana ko sa imuha lang unsay size gani sa imuhang tiil? 36 ya. 36. Oo ya. Lantawon na to ha og sakto bagad ang ako ang napalit. Uy, 36. Sakto jud kaayo. Yara lang mao ni ako ang ihatag sa imo ha. So napaisa diri lang sapatos. Aron na kay kapuli-puli nimo. So baliduhan ni siya ka sapatos lang no sa imong pag-eskwela nimo. Og dili lang kanilang naapa jud diri naapod tay notebook aron
dili na ka moadto dito sa highway para mamalit mo og gamit sa imong pag-eskwela. So dili lang kani na apod bulpin og lapis. So mao ni karon lang ang ako ang ihatag sa imuha nga gamay nga tabang ug usa pa napajoy bag para makompleto ang imuhang pag-eskwela aron komportable ka sa imuhang pag-eskwela nimo. So mao ni lang Salamat kaayo ani. lay sapayan lang. Basta magtarong lang kag eskwela, naadjog kay nindot nga kaugmaon. Ya, salamat kaayo na gihatag nimo sa kuya. Dako na ko yung pinigtabang niya. Dili kay sa kuara ka magpasalamat lang, magpasalamat pug ka sa naghatag og gamay nga tabang sa ilaha. Salamat kaayo sa nagpaabot sa kay kuya. Og salamat pud kaayo ya nga imo kong ibalikan diri Ug dili lang kana lang na pug ko ihatag sa imuhang nga gamay nga tabang aron na kay pangbaon nimo sa imuhang pag-eskwela karon nga mga abutay. So kanilang di man sa ingon nga dako lang, ikaw na lang bahala ani nga mo budget. So may na lang ni nga pangdagdag sa imuhang baon nimo pohon. Ikaw ni bahala mo budget ani ha. Salamat kaayo ani. Wala na problema lang. Basta ang ako ang hangyo sa imuha, padayon lang kag eskwela, maminaw ka ug unsay itudlo sa imuhang teacher nimo aron makalampos ka sa imong pag-eskwela aron maabot ang panahon nga naa kay nindot nga kaugmaon nga moabotay. Nya karon lang kaning imong mga gamit ato na lang ni ibalik diri Salamat Kay- kaayo ani. kay at sabayan na lang puti ka pauli sa inyong balay aron dili ka maglisod. So ambi na lang be. Tabangan nanti ka kay bugat-bugat bayan nilang no. So ambi na lang ha. Taasa to sa inyong balay uy. Ni tabangan na lang tika. Ha? Gunitin. Ay ako nalang dala aning kuan lang, aning tubig lang ha. Salamat kaayo ya. Tara. Kay bugat-bugat bayan nilang. Lisod jud kaayo ba. Mo ni karon mga ma'am ug sir no, nakita ninyo ang sitwasyon sa bata, di gid basta-basta ba. Pero ako ana ni siya sa bayan dito ang mga ma'am ug sir, mo ni ang ginakabo diri sa ubos dito perti jung layo Nya dalo niya dito sa ibabaw. Aron naa lang sila mainom. Tara, sabay ta. Ako na lang mo ni sa bayan ng bata sila balay mga ma'am ug sir kay bugat kini yang dala, ako na lang po magdala ani. Mao ni karon mga ma'am ug sir nata diri sa balay sa bata, mao ni ang ako ang gihatag sa iyahang gamit niya sa iyahang pag-eskwela mga ma'am ug sir. Salamat kayo sa inyong padayon nga pagsuporta sa ako ang video. Unta suportahan gyapon ko ninyo, pinaagi lang sa pag-share ning video ha. Dako na kay nangatabang sa ako ang mga ma'am ug sir. Unta nga daghan patag matabangan nga bata sama ani ug mao lang to mga ma'am ug sir. Daghang salamat.